Aba Ankoti Foundation erizo batongozaho kuhandika abakozi abarabe nibashoronza emirimo hamwe n'okusya abantu obuheereza. Abaana baza kuba baine emirimo y'emiringo etari emwe n'emwe ey'abashomire otiireho n'abatashomire. Abandi baija kuba nibakora omu Ramps International Fresh Farm Market, akatare k'ebyokurya ebya buri muringo hamwe na Ramps Credit Finance Limited erabe neehwera abahingi okubaha sente z'okukoresa emirimo yaabo. Arikugamba n'abanyamakuru muheereza Valentine omushuganisa w'ebitongore bibiri ebi ahansi ya Ankoti yagira ngu baine emirimo erikuhingura emitwaro 10. Emirimo erikurengana n'emitwaro 10 ninza kuha ekyokureeberaho tikakyayina nyondiye nincreating bampire omurimo gumwe konka ba social media bariyo nibakora ba bodaboda abantu kuba mbiza bariyo nibakora owanje hari abokukora yabakakyayina media eri independent konka nayo hate emirimo yayo neyongera turiyo ntuzafutandikana na kacyayina ku training turukutunga certificate because twine contract na UVTAB kandi tugambire kikwetagisa kugira ngo kacyayina etandike ku training de naba abantu abaremba bakora emirimo etari yemwe na munonge ya media ya videography hati nabo baye bino bukugu kandi ayine n'ekipapura. Ogu nagira ngu akatare kabo akarikushanga muri Rugando rwa Mpara nikija kubana kagore ebyokurya byonka kandi bibisi. Ebyokurya ebikuribwa na nebikunyubwa obusaza obutunguru enyanya ebitoke ebyozi buri kintu kibakurya na bakiriya najya ebintu ebyomwani pamba na nebinde bitakuribwa tukujya ngo tukubigura konko bwire bwabyo tubukakire so egifeze yiturumu neyo byokurya ebikuribwa byona konka tubikategorizing in 3 parts arwe byarurengo rwensi yona ntuza kuba ntukushobora nibiya ebyo mbabyeta A dene bya East Africa B denebi ya Uganda C. Muheereza yaraganisa abahingi kw'ebihingwa byabo byona bitari kuza kubura katare. Sente n'omunya Uganda wena ari willing kugera eki yakora ombikwatirine na nebyo buhingi na n'oburisa ebyobuhingi na n'oburisa abwo kuba ntwenda ijaha abantu bingi baye aroka ebitongore bingi byokora mu byobuhingi konka tebaratekere a final a consumer omuntu nahinga nabasa kutungana companies mu supporting ayinge konke byahinga babura kukora ki babura kubigura so itwenda ngo tubihinge kandi akatare kenshi tumanye bakwenda umuringo ngo gumwe Mpire Flavia Nyakato yayanjurwa nko mugambirizi wa Ankoti Foundation. Congratulations. Mbigambo bye Mpire Flavia Nyakato yagira ngo ntaza kubaho kushomesa abahingi omukutebyo buhinji bwabo aha mutindo. Taini takartaine mugasho kandi taini takartaru kwingwa rikeza ekizubu kiringahi wareberota wariyonjota wartambiez rwezochi itwe nka Ramps nitujumusi kari yawe rukhereza ekihingwa ekishemereire aha katare kensi yona. Ankoti Foundation obwahati ekwasira kati omukwenegeza entunguko mu bantu hamwe n'omwihanga ryona gashakwa iya nakankwasa.